Pojmovnik psihologije. Grupni pritisak. Direktan ili indirektan pritisak koji različitim sredstvima i mehanizmima vrši grupa na svakog svog člana u smeru prihvatanja i poštovanja grupnih normi, vrednosti i stavova grupe. Taj pritisak može biti eksplicitan, neposredan i grub, u vidu izričitih propisa i zabrana, sa zaprećenim strogim kaznama, na primjer u vojsci, ili implicitan, posredan i rafiniran, u vidu jasno neiskazanih, ali ozbiljnih pretnji neposlušnom pojedincu da će izgubiti ugled, čast, ljubav ostalih članova ili vođe. Jedan od najsnažnijih vidova grupnog pritiska je pretnja društvenim ostrakizmom, to jest izopštenjem nepokornog člana iz verske, političke ili plemenske zajednice. Rezultat delovanja grupnog pritiska je konformizam.